Assalamualaikum Soibku. Semuanya udah pada olahraga belum? Kalau belum, olahraga dulu. Tapi temenin aku dulu ya baca surat Al-Fil. Al-Fil artinya gajah. Diturunkan di kota Makkah. Jumlah ayatnya ada 5. Yuk kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim.